Oh, Joe. Masakan saya ni.
Sakuna na ilokuzi ukuthi wayebhizi lika Nkosi umiya yabona le studio bekakuso akuzange kwenzakala eSouth Africa injustice yeah qala ukubona umhlolo ngayi so ke ngakhala azibika semnambithi ngamgeje Mnambithi yeah so ngathi ngifuna ukuza lapha eMnambithi so ngizwa sekulile kimi kubo bonke la abayeba bakhona ngiyabheka bonke laba babakhona azange babakhona kana so ke manje yabona into zepolitiki ziyahluka ngoba bekabuyisela ukukhosi ebukhosini so into ebalekile kakhulu kunayo yonke leyo so ke manje yabona ubamba isikhathi esincane then ngeke sisamthola umuntu ofana naye kuleso sikhundla leso so nje ukuya ngami mina kumele kukhulunywe nabo labantu abuyele kulesa sikhundla sakhe sibaluleke kakhulu ukubuyisa isithunzi sethu nesintu sethu siyabonga mama umsebenzi wakho ubalulekile ebukhosini
enkosini. So-ke cishe nala ukhona kodwa isu kufanele yiso leso ngazi sizawubona nje ukuthi senzenjani mhlawumbe ungathola isikhundla esifana naso leswayo manje masingalwela nje nokuthi ubuyele kuleso sikhundla leso manje